Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kajing Slam ki examen ke District Selection Committee ke namar ke jingdon ke election kata nadu ke election MP ke election MLA bat ke election MDC. Nalol ke jing bam yo jaka ban pelong ya ki examen. La pente u Deputy Commissioner jong West Khasi Hills District syakin ngalam jong New Trap Youth Council West Khasi Hills District Unit ki balale ikendu yu hakashpo trik wi yang arja absan. Kani ke jing le ikendu yu Deputy Commissioner kalong hadin maka HYC kalayo priang ya ke jing ujor nagi samla watkam halo ke jing sakut ki examen ki interview thongkam jong DSC kata nadu snam arja arpho marha ke juk por ki noyalam keseng ki lapan ji pensyairu halo ke jing mi advertisement thamai dangshan hagini khendiat sngi kat bai ki bari empat lawan pendap habai keren sekelat pathai kubur u presiden jong seng samla lumlang khar simli ulong baga basutonat kalong bau Deputy Commissioner ulak kular ru ban simkhia bala kumnu ba baro ki examen ba ki interview jong DSC na mentau snam arja arpho bat ki wei on pendap no mentau snam arja apsan kajing lumal kajing mud jogi kun samla menta nomor ba hadin balami ke atas ke patmai nam tai grade 3 nadu aku katrik na balai arja apsan kumju grade 4 lami aga sautarik April arja apsan Henry laring pai pus ke bala mi atas nadu usnam arja apho ter khantam usnam arja apho kuwe mula palat ispat lagi pus kumut syam la pendap dan le exam dan interview hak ni por kidang dan bedang sa teng interview dan bedang sa teng di exam haduk itu haduk ini por nagli jengi lawan penduk nomor ba ketku kejing uji sama puli hantam sama watkam kalau ba ilabu jinge nomor ba le sekin sim dah kenu bental le sekin sim lang dan ni kena gadur hadin beli kenduk bahai DC nagli jeng DC isa DC la ong ba nagli jengi tumangi la kerpat balak nu ni ai kejing kerpat i dewan pendep suaya barok kini ki bala dep advertise nadu snem arja arko arkuai ban pendep suaya kini hadu benda thungkam yaki ban hadin kata sasim pad kini ki badang su ai advertise hanu snem bomenta ban nagleng ju ila kular ban nagleng ju iru insa simkhia ke ban ai nagleng ju ong ba insa simkhia ke ban sim ni ke benta ban pendep suaya ke interview yaki kelas ke jong yaki interview kumju ru namta ban pendep yaki exam hakini yakini ki bala advertise nadu snam arja atau kenamba hadin bala dep itu insasim saya kini ki berang thap mentas nam dinak leng ji kermen skam katakan wanra ji kemen kun sama nomor teng kun sama ki ong ba la sim lang no le si kan sawanra jing haka snam kam ngam swak over age la simpat hakini snam ki ban sim lang bar kini ki advertise bam ta handai la ya la ka jong le si nomor kin sim tik ye ki ba kerkum ki thap snam arja atau kan wanra ya ki jing sekumen ki bat le si ban prepare ki exam Nagli jong isar ilong ba ka wei ki jing wanra jing i menta man ba ka de kini election resolution MLA wan sa ka MP wan sa ni MDC le si kan wanra ki jing thut lung ba ka ni ban lung ba hadin menta wong ba le si nagli ka office ka nom don shu nu daw kan ele man pentulun mentas nam ka thong jong ka DSC for Western Hill District ka thong mentas nam long hadu ini bola apply attachment dewan pendep ya barok ka thungkam ini kenapa wanra adu om ta ki jing mentai pa ba dai kham tam ru ya kejeng mentai rekam apa ke distrik kata kadi ke benta kawan lekran berkawai ru kadi kejeng wanra wong nagliang jong DC wong ba kawai kejeng kelong ba dei bom nomaki nomor kam kilabun wanra jeng lembah kejeng tho exam mio jaka ban tho exam la se tak daw gi habani penbet be school dak pendep gi meeting ini gi tayo baladap ban ya penbet ban arrange school klang ban yo pendep swa yakni ki bala apply nadu snam arja alkau tikata nagleng jong hidup ni budin ku keseng bagi kuahi baga DSC kan wanra bagan lek kham kloi khnam bagan nombu jing thrice liu kun samla ki wat kam nam bagan long ke jing gerku nam ta kalawai jaga pateng jong samla po jong West District